Nikigamba ngu Frediano asimwe akatana n'omukazi nyina w'abaana aba omu mwaka gw'2021 gurukwa bagumanishebo na mukishebo ekyabarugirireho kurwara emira aho abanyambabazi babashangire batakibasa kugyenda ahabo kujunda omubiri. Nyina bo kuba mubinjira mu nju ayiguru y'omushiija guma nakwatira nyina bo omuhoro nambinga omu bibanja omu nju nyina bo yagenda yagaruka obu wabo yakuzara yayamara emyaka nk'ebiri aho nyuma atari mu makabo konka kuza kukora ebyo kuyashwira omukazi wayine hatandika ez'entaro omukazi abiri yamazire emyaka like 20 years omu maka bine abaana 10 kuyashwira ogwo omukazi wayine entaro zimuka. Abaana aba bari hagati y'emyaka 12, 6 na 4 kandi harimu abishiki babiri n'omwojo omwe. Kurugirira aha banyabuzare b'abaana aba omushiija ogu abiire atakwikiriza ngu hagire owareeba abaana aba okusya babitahizemu polisi nikwo kushanga abaana bari hakye kufeera omu nju. Abaana 6 abandi bakaza atumwa kafa atumwa yagenda atumwa ndi nabo atambanzabona ati nyina y'emyaka egi ntaba n'uyine kugamba abaana barugwa hagati ab'emyaka 5 n'emyaka 7 baringa nyongeza amabati gani kunga senye ndi kumanya nyongire obuhunga ye bugura abana bareke abana bo yerete bare ayina maso ngo tubone mu nkomo kwa kamuntu mu nkomo akinemuka tukakaza kwenda ki zakuri abana. Hona nikigamba ngu enju y'omukazi nyina abaana aba nayo bwa hato omushiija ogu akagishenya ekibari kugira ngu na nyina bo yagaruka nabasa obutatunga aho kukuruza abaana be. Neya nyina w'abaana eyi yasigireho ishebo nabwo akabingamu abaana bakuru ebire rwaho akagishenya abaana bagira ngu kubashenye enju hatubwe twakugira nkayituhungiremo hata abaana babiri bari na mukishebo ogo abira yina abaana we yasigire nabo batoho abaana 5 omwe yamutocharinga hino kuyafira mu ngere yitutakucenga. Abaana aba hona nibagira bwa nyuma y'ishebo kumukomaho kake atyo akarekura hata nababona bonesa no kwenda kubabinga omu kibanja n'ebintu ebinyina bo yarekireho. Vanessa Mukire omwana wa Hayirete omugenzi obisire 2012 ryo ku 11 so mama wanjye akaba yisere kandi abamwisire kuza twababona babwine babasiba umuntu akwishatu babarekura so inakwizishatu bakanu bakozesa eshonga yitaka bakugwana. Eshonga zombi polisi yangire kuzigambaho obweri kugira ngo bariyo nibacyondoza. Gasha kwa Ruth ni wamanya omuri Isingiro.